But first of all, thank you very much for inviting me to Latvia to be a part of this very important celebration. Bet iesākumā ļoti liels paldies par aicinājumu un par to, ka es varu būt daļa no šīm te svinībām. 30 years anniversary is a great achievement. I'm very thankful to be here. 30 gadu jubileja ir liels sasniegums, un es esmu ļoti pateicīgs, ka es te varu būt. And I'm also happy to be among farmers, friends and good souls, as it was said before. Un man ir ļoti liels prieks būt starp zemniekiem, labiem cilvēkiem, un kā jau iepriekš tika teikts, starp labām dvēselēm. But maybe first a little bit about myself. I'm Danish. I'm born in 1958. That's a lot of years ago. Tad iesākumā daži vārdi par mani. Es esmu Dānis un es esmu dzimis 1958. gadā. And I was lucky enough to be born on a very, very small farm in the darkest part of Jutland, which is the main country of Denmark. My dad was in fact an organic farmer without knowing it, because back in 58, the 60s, that word was not even invented because we didn't use chemicals. We didn't use all the shits that's used nowadays. He was organic farmer without knowing it, and I was lucky to grow up on a farm like that. In fact, that farm became the model of the farm we are running now, but that's a different story. Jā, un es esmu dzimis zemnieku ģimenē, mazā saimniecībā, un mans tēvs patiesībā nodarbojās ar bioloģisko lauksaimniecību, īsti to neapzinoties, jo mēs strādājām, saimniekojām bez visādiem kaitīgiem produktiem jau tajos laikos, un šī te mazā saimniecība, kas atrodas Jutlandē, kas ir galvenā Dānijas daļa, ir kļuvusi arī par modeļu saimniecību, tai saimniecībai, kurā es saimniekoju šobrīd, bet ne par to šajā brīdī stāsts. In fact, my dream was to become a farmer, but circumstances didn't really allow it at that time, so I became an educated joiner or wood craftsman instead, and I was working with wood and industrial production of windows and doors for almost 30 years. Taču apstākļi spiests, vai arī gribēju kļūt par lauksaimnieku, es sākumā tāds nebija. Es izmācījos par galdnieku un vairāk kā 30 gadus strādāju, nodarbojos ar industriālo logu ražošanu. After 30 years, I thought it's enough with wood, and I decided to sell the company, and didn't really know what to do, honestly. Un pēc 30 gadiem man pietika kokapstrādes, pārdevu uzņēmumu, un tajā brīdī īsti nezināju, ko vispār iesākt tālāk. And that's how destiny took me to Lithuania, in fact. So 13 years ago I moved to Lithuania, and now I've been living there permanent for the last 13 years. Un tad liktenis pirms 13 gadiem man aizvedu uz Lietuvu, un tagad es Lietuvā dzīvoju pastāvīgi. And 10 years ago, also by circumstances, suddenly I was involved in running a restaurant, in fact together with a chef, but that was my return to the food business. Un pirms 10 gadiem arī apstākļu sakritība, kā es atgriezos pārtiks nozarē, pārtiks ražošanā. And that was also the point where I started to wonder what is going on in the food industry. First of all, I discovered that nobody in the restaurant business were really interested in where things were grown, how they were grown. I started to dig a little bit into on the industrial side of the food business, and honestly I think I never met anything worse in any industry, and I've been involved in a lot of industries. But the food business is somehow the worst I ever met. So many wrongdoings. Jā, un tajā laikā es sāku uzdot jautājumus par to, kas tad vispār notiek lauksaimniecībā.
restorāniem īsti neinteresē, no kurienes nāk produkti. Arī industriālā lauksaimniecības produktu ražošana ir diezgan briesmīga nozara, ja mēs vispār runājam par dažādām industriālām ražošanas nozarēm, un diemžēl, lauksaimniecības industrija no visām industrijām ir visbriesmīgākā, ko man ir nācies saskarties, un es esmu redzējis dažādas briesmīgas lietas. It's what I call the broken food chain. So I somehow decided that there must be ways to do things better, and that what took me back to farming, in fact. Un es to sauktu par sabojāto, salauzto pārtikas ķēdi, un es uzskatīju, ka ir jābūt veidām, kā ražot savādāk, un tad tas ir arī tas, kas man atved atpakaļ pie lauksaimniecības. And maybe a little bit opposite to the great young man from Estonia. We can't really talk about ourselves like farmers. I would more describe it like a circular food system where we are integrated vertically and horizontally. Un pretēji varbūt Igaunijas piemēram, kur mēs redzējām jaunu zemnieku, tad es šajā brīdī nevaru sevi stādīt priekšā kā zemnieku, bet vairāk kā tādu, gan horizontāli, gan vertikāli integrētu pārtikas sistēmas daļu, jeb veselu. The group of companies now consists of 6 different companies. Un tad patiesībā tie ir 6 dažādi pārtikas ražošanas uzņēmumi. The centerpiece is, of course, our farm. It's 780 hectare farm, 1 hour drive from Vilnius in Ukmergė. Un centrālā sastāvdaļa, protams, ir pati saimniecība. Saimniecības platība ir 780 hektāri. Tā atrodas aptuveni stundas brauciena attālumā no Viļņas, Ukmerģes reģionā. And shortly, our production is 500 Black Angus. We have 1,500 hectares, and then we have 15 hectares of veggies. Un tātad ties ir 700 galvas Black Angus govis, 1500 dējēvistas un 15 hektāri ar dārzeņiem. And then we have our own slaughterhouse and meat processing, where we are doing all kinds of sausages, whatever can be made out of meat. We have our own production facilities for whatever can be done out of veggies, value-added products. Un tad mums ir arī sava kaltuve un gaļas pārstrādes uzņēmums, kur mēs varam gatavot gan desas, gan jebko, kas ir iespējams no gaļas. Mums ir arī dārzeņu pārstrāde. And the last part is hospitality. We have a green Michelin star restaurant at the farm. We have a small hotel, and we have facilities for bigger events like company events and weddings. Un tad ir arī šī te viesmīlības sadaļa, kur ir gan neliela viesu māja, gan arī ar Michelin zaļo zvaigzni apbalvots restorāns, kā arī iespējas organizēt dažādus korporatīvus pasākumus. The second company in the group is a place called Centers Passage. It's a food court in the central Vilnius. In the food court, we have also 2 Michelin restaurants, awarded restaurants. We have our own handcraft bakery. We have our retail butcher department. We have our wine bar with organic wines, natural wines. We have our own grocery shop in the yard. And then there's a street food concept somehow to round it up. Un tad to mēs varētu nosaukt par tādu kā ēdienu kvartālu, kas atrodas Viļņā, kur ir gan 2 Michelin zvaigznes restorāni, gan arī neliela beķerija, arī vīna veikals, arī šis te street food ievirzes ēdinātājs, tā kā tā ir vēl viena daļa no mūsu uzņēmuma.
The third leg is our trading company. It's called Centers and Company, like all good trading companies, but that's where we are doing import, export, and distribution of the products we are producing in the different companies. As an example, we are importing our own wines, and to do it in a responsible way, it's all wines that's coming from Europe. Most of it is organic, and I think 30% is natural wines. Jā, un tad tā trešā daļa ir importa-eksporta uzņēmums, kur mēs arī iegādājamies visus šos produktus, kas ir nepieciešami citām mūsu uzņēmuma vajadzībām. Tā kā piemēram mēs varētu minēt vīna importu, kur lielākā daļa ir bioloģiskie vīni. Vīni ir tikai ar Eiropas izcelsmi, kā arī 30% no vīniem ir dabīgie vīni. The Ford company is a vertical farm. When we opened it 3 years ago, 2.5 years ago, it was in fact the biggest in Europe. It's called Lifood. It's also located inside Vilnius. We have a capacity of around 1 ton salad or herbs a day, in fact. Un ceturtais uzņēmums ir šis te arī restorāns un gastronomijas uzņēmums, kur mēs dienas laikā varam sagatavot tonu salātu. The only bad thing about that, it can't be organic certified, because to be certified organic, it has to grow in soil. So the regulation don't really, it's not really up to date. Un šo te uzņēmumu mēs nevaram certificēt bioloģiski, jo tā kā tas ir akvaponikas uzņēmums, tad tur netiek audzēts augsnē, un tas vienkārši neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem. And then we jump a little bit outside Lithuania. In Copenhagen, we have part in our own micro brewery. It's based on producing beer, soft drinks, on upcycled products like bread waste or pulp from juice production. Jā, un tad arī mums ir uzņēmums Dānijā, Kopenhāgenā, kur ir mikro alus darītāji, kur mēs ražojam gan alu, gan dažādas atspirdzinošos dzērienus, kā arī veicam šo te atkal izmantošanu vai atkārtot izmantošanu lauksaimniecības vai pārtikas produktiem, kuri vairs nav izmantojami, kā piemēram maizei un tam līdzīgiem produktiem. And the last company I would like to mention is also the newest in the family. It's a catering company doing meals for around 3,000 people a day. It's also based in Copenhagen, and it's called Noon. Un ir arī trešais uzņēmums, kas ir ēdināšanas uzņēmums, dienā sagatavo vairāk nekā 3000 porcijas, tātad Kopenhāgenā. I have to mention this. I know it's a long story, but it's to describe that, in fact, it is a very circular food system we have. We have a lot of internal trade between the companies. That's where we pick up the synergies. And I think we all know as farmers, we are working on very, very slim margins. So in fact, we are trying to steal those margins out wherever possible. That's why we import our own wines. There's probably 25% margin just on wine import. So why not pick it up? Jā, un tātad, kā jūs redzat, tā ir daudz un dažādi uzņēmumi. Tas iemesls, kāpēc ir tik daudz un dažādi, ir tas, ka mēs kādiem veidiem mēģinām palielināt šo te peļņas daļu, piemēram, no vīnu importēšanas, tur tā peļņas daļa ir 25%, tad kāpēc, lai to neizmantot, jo lauksaimniecībā kā tādā nopelnīt ir ļoti, ļoti grūti. And much of it is also to get close to the customers. The restaurants bring us in direct contact with customers. The same goes for example, the meat production at the farm. We have our own butcher shop where we sell the products. We sell the meat to our customer in Copenhagen, the catering company.
So we have very short supply chain, in fact. Taču šāda te uzņēmuma struktūra mums ļauj arī nokļūt tuvāk pie paša patērētāja. Gan šie te restorāni, gan arī mums ir veikaliņš, kur mēs tirgojam savu gaļu, tā kā arī gaļa tiek piegādāta mūsu restorāniem uzņēmumiem uz Dāniju, tā kā pēc iespējas īsāka šī te pārtikas ķēde un kontakts ar patērētāju. Yeah, but behind everything there's an idea, a philosophy. It's built on a triangle, that's why I'm trying to do like this. And the same triangle somehow describe the philosophy, the vision and the strategy behind what we are doing. In fact, in 3 words. Tad mēs tā visi slēpjās mūsu stratēģija, mūsu filozofija, mūsu pamatprincipi, un to mēs savā ziņā varam aprakstīt ar 3 stūri, un to mēs varam pateikt arī 3 vārdos. I like very much to keep things simple. And 3 words is enough for any company to understand where they should go. At least that's my postulate. Patīk lietas saglabāt pietiekoši vienkāršas, un 3 vārdi, tas ir gana vienkārši jebkuram uzņēmumam. So the 3 words are sustainability, local, and flavors. That's what's controlling everything we are doing. Un tātad šie 3 vārdi būtu ilgtspēja, vietējais un garša. Tās ir tās lietas, kas raksturo to, ko mēs darām. And of course, beneath those words, you can put a lot of other words, but those 3 words are words everybody in all the company know about. And it's also our checklist when we introduce new products, new ideas. Can we actually cross all 3 corners of that triangle? Protams, ka starp šiem vārdiem mēs varam ierakstīt daudz un dažādus vārdus, bet šīs 3 lietas mēs vienmēr pārbaudam, kad mēs domājam arī par mūsu jaunajiem produktiem, vai tas, ko mēs plānojam darīt, atbildīs visām šīm 3 stūra lietām, vai mēs pie katras no tām varam izdarīt atzīmi. About sustainability, I can maybe give a few samples just to give a little bit understanding about what I mean when I talk sustainability. Of course, the farm and what we produce are organic. It's also minimum intervention in soil. It's not fully no-till, but minimum intervention, and everybody who are organic know what that means of difficulties. Daži piemēri par to, ko mēs saprotam ar ilgtspēju, un te kā labs piemēra avots var kalpot mūsu saimniecību, un ja mēs runājam par augsni, tad tā ir minimālā augsnes apstrāde, ne gluži bezaršana vai bezapstrāde, bet minimāla augsnes apstrāde. It also means that our 500 animals, they are only grass-feeded, because cows, they are not built for anything else than grass. That's one of the problems with emission of farts and so on. We simply feed the cows with the wrong food, grains, etc. Un tas nozīmē to, ka govis mūsu saimniecībā ēd tikai un vienīgi zāli. Govīm nav paredzēts ēst graudus, un ja mēs izbarojam graudus, tas ir arī saistāms, protams, ar liekām emisijām. Govīm nav jāēd graudu, tā ir jābūt zālē. And that again gives us a chance to have a 6-year rotation on the farm. Crop rotation, it's more or less 3 years of grassland. Then we have winter food the next 3 years, and then we are back to grassland again. It's a very simple system. Un tad tas mums ļauj nodrošināt arī 6 gadu augu maiņu, kur 3 no gadiem ir zālājs, un 3 gadi atkal mēs audzējam ziemājus, un tad atkal tiek audzēts zālājs. And when you have rotational grassing, then you also take care about the fertilizing of the land at the same time.
Un ja mums augstsakā ir zālājs, tad mēs arī parūpējamies par auglības nodrošināšanu, jo 3 gadus audzēt zālāju mēs varam nodrošināt pietiekoši augstu auglību. About being local, that should be understood to be as local as possible because it comes in different circles depending on the products. And I think it talks very much into the situation nowadays, geopolitical. How do we become more resilient in our food system? Un droši vien, kā arī nav lieki jāskaidro tas, ko nozīmē vietējais produkts. Tas, protams, ir atkarīgs no konteksta un arī domājot par to, kas ir vietējais, mums ir jāņem vērā šī brīža ģeopolitiskā situācija. So as example, of course, veggies and meat, they are very, very local. When it comes to other products, we see Baltic as the sourcing area number 1, the Baltic countries. Jā, tātad skaidrs, ka dārzeņi un gaļa tie ir ļoti, ļoti vietējie produkti, bet ja mēs runājam par citiem produktiem, tad tās ir Baltijas valstis, to mēs redzam kā vietējo. But of course, if we talk wine for the restaurants and the wine bar, there's not so much wine in the Baltic, so then we expand the circle to Europe. Un ja mēs runājam par vīnu, tad to Baltijas reģionā nav tik vienkārši nodrošināt, un tad šis vietējais reģions paplašinās pa visu Eiropu. So that was a little bit about what we are doing. I'm sorry, it take a little bit too long time with all the translation, but I can't do much about that. Jā, tas bija dažos vārdos par to, ko mēs darām. Jā, varbūt ar tulkojumu tas prasīja vairāk laika, kā plānots iepriekš, bet jā, tā sanāca. Then let's go, I don't know if the minister left us. He left. Yes, he left. Oh, that's a pity, because now I want to talk policy a little bit. Jā, tad viņš gribēja dažus vārdus par politiku pateikt, un ļoti žēl, ka ministrs jau ir devies projām. I think there's made 3 very, very important decisions in EU. Tad 3 Eiropas līmeņa svarīgi lēmumi. The first one is maybe not so well known, but it's decided to reduce food waste with 40% by 2030. Did you know that? Tad pirmo varbūt ne pārāk bieži mēs dzirdam, bet tas ir mērķis samazināt pārtikas atkritumus par 40% līdz 30. gadam. The second one we know very well is decided that 25% of our farming land should be organic by 2030. Un otrais mērķis ir šie 25% bioloģiski certificētās lauksaimniecības zemes līdz 30. gadam. To mēs visi ļoti labi zinām. And probably it's also a fact, because it comes indirectly out of the 2 first points, that EU and each and every government in all countries, they want to increase the consumption of organic food for the benefit of health, for the benefit of humans, for the benefit of nature, and maybe even for the benefit of global warming. Un trešā lieta būtu bioloģisko produktu patēriņš, gan lai mēs uzlabotu savu veselību, sabiedrības veselību, gan arī dabas daudzveidību uzlabotu un saglabātu, gan arī iespējams līdzētu kādā veidā ar globālo sasilšanu. But what's reality then? I don't think much is happening around food waste, honestly. Bet kā tad ir realitāte? Man šķiet, ka īpaši nekas netiek darīts saistībā ar pārtikas atkritumiem. I think it's more theater than it's reality. Tas ir drīzāk tādas fantāzijas sapņi nekā realitāte. And does anything happen around the target about 25% organic farmland? I don't know the fact they are like this. It's right now 10% in average in EU. Un es nezinu, vai īsti arī kaut kas notiek saistībā ar šiem 25% bioloģiski certificēto platību. Šobrīd, ja man ir pareizi dati, tie ir 10%.
But in fact, there's only 2 countries in EU who are at target or close to. First one is Austria. They are a leader with around 30%. Second is Estonia, in fact, to my surprise. They are around 20-25%. Un šobrīd tikai 2 valstis izpild šo mērķi. Līderi ir Austrija ar 30% un par pārsteigumu 2. vietā ir Igaunija ar 25%. Latvia is somewhere between 10 and 15. I heard 20 before, but it don't really match the figures I found of official figures, but maybe I'm mistaken, I don't know. Denmark is down to 10, even if we have the biggest consumption of organic food. Jā, Latvijai neklājās tik labi, tur tie skaitļi, ko es redzēju, ir robežās no 10 līdz 15%, varbūt nedaudz vairāk, kā mēs šodien redzējām. Dānijai par spīti to, ka ir augsts šis bioloģisko produktu patēriņš valstī kā tādā, tad platības ir tikai 10%. Yeah, and then shameful enough, Lithuania all the way down to 5-7%, and the biggest organic farm in Lithuania just decided to change to conventional farming. Un, diemžēl, Lietuvā tie ir 5-7%, un Lietuvas lielākā bioloģiskā saimniecība tikko pieņēma lēmumu pārtraukt saimniekot bioloģiski. So that's factor, and when we talk about healthy food, I think everything somehow depends on 2 factors. The consumer's willingness to pay what healthy food costs. That's one thing. Tātad, ja mēs runājam par veselīgu pārtiku, tad te ir svarīgas 2 lietas. Un pirmā ir tā, ka patērētāji ir gatavi maksāt par veselīgu pārtiku. And maybe to understand that picture, it's also important to think about how much people actually spend on food in different regions of the world. In the US, it's a bit more than 6%. Un, lai par to domāt, varbūt, ka var palīdzēt tas, ka mēs paskatāmies, cik daudz cilvēku un saviem ienākumiem vispār tērē pārtikai, un ASV tie ir 6%. In the mature western part of Europe, it's around 10%, and if we take it a bit more to the east, Russia, Asia, we are at 20%. Un Eiropā tie ir 10% rietuma Eiropā, ja mēs dodamies tālāk uz austrumiem, tad tie ir 20% Āzijā. And if we go all the way to the lowest developed countries, it's around 40%. It means that that's not a given factor how much you should spend on food. But I think there's a clear correlation to health. Overweight. If you take US, that's clear the country with most overweight people in the world, but they are also spending less on food. Un mazāk attīstītajās valstīs tā daļa, kas tiek tērēta pārtikai, ir 40%, tā kā šeit mēs nevaram vilkt tādu stingru sakarību pārtikas, patērētie līdzekļi pārtikai un veselīgums, bet tas, ko mēs skaidri redzam, ir tas, ka tajās valstīs, kur pārtikai tiek tērēta maza daļa vai mazāka daļa, tur ir daudz lielākas problēmas ar lieko svaru. And if we go a little bit more east to the Asian countries, I think we all know they look a little bit slimmer than most of us. Un ja mēs savukārt dodamies tālāk uz austrumiem, uz Āzijas valstīm, tad droši vien, ka visi mēs esam ievērojuši, ka tur viņi visi izskatās vēl slaidāki nekā mēs šeit. Include myself, to be honest. Tostarp mani pašu. So I think there's a very clear relationship between how much money you spend on food and how the health situation look like. Un te mēs varam redzēt skaidru sakarību, kāda ir starp šo izdevumu daļu pārtikai un to, cik veselīgi mēs izskatāmies. So my conclusion is that now we have 3 major goals that we are missing out on. Un tas mans secinājums ir tāds, ka šajā brīdī ir 3 mērķi, vērtības, kur skaidrs, ka mēs nekādā veidā nesasniegsim. Kur mēs nedodamies, kur virzienā. And honestly, I don't see how farmers are able to solve
this alone. I think it calls for political action. Un es nezinu, kā šīs lietas, šīs problēmas, šos mērķus var sasniegt tikai un vienīgi zemnieki paši saviem spēkiem. Šeit ir nepieciešama politiska rīcība. Now, if you go back to the same year when I was born, 1958, that was the year where we had the first attempt to create a European food policy. Un ja mēs atgriežamies vēsturē uz gadu, kad es piedzimu uz 1958. gadu, tad tas bija gads, kur mēs mēģinājām izveidot pirmo Eiropas pārtikas politiku. It was on a completely different background than today, because at that time there was really lack of food in Europe and something had to be done. That led to the Rome Treaty, that led to support for agriculture. It led to the Green Revolution, as we call it, introduction of chemicals, artificial fertilizers. That was the result of the first political steps. Protams, tajā brīdī situācija bija pavisam cita. Bija reāls pārtikas trūkums, pirmās šīs politikas centieni noved pie tā saucamās zaļās revolūcijas, pie agroķīmijas izmantošanas pieauguma visām tām problēmām, ko mēs tagad redzam. Yeah, and that's also why we believe that conventional farming nowadays are with chemicals and fertilizer. But that's bullshit, because 60 years before 1960, there was no chemicals, no fertilizers. So organic farming is in fact conventional farming. Un tagad mēs šo saimniekošanu ar agroķīmiju saucam par konvencionālo lauksaimniecību, taču pirms 60. gadiem bija iespējams saimniekot bez šīs ķīmijas, un patiesībā tā būtu jāsauc par konvencionālo, ja parasto praksi. And it's very, very, very interesting where all this have taken us. From a situation with lack of food, the situation today is EU is exporting 20% more food than we import. It tells us that we have at least 20% overproduction of food in EU. For what reason? To send it to China. Kur tas mūs ir novēdis? Eiropā mēs vairāk kā 20% no pārtikas eksportējam. Šis eksporta pārsvars par importu ir 20%, un kur tad šī pārtika dodās uz Ķīnu? So in many ways the support that's given to agriculture is used for cheap food to China, for example. And that's crazy in my world. Bieži vien šis lauksaimniekiem samaksātais atbalsts patiesībā ir nodrošina lētu pārtiku ķīniešiem, un tas nav pareizi, manuprāt. From the conventional food industry, the argument is quite often we can't produce food enough if we all go organic. But again, that's bullshit. We could cut away the 20% we are sending to China and other countries. We could work a bit with our food waste, maybe half of it. That would give us 40% food right away, more. Jā, like this. Bieži vien pārtikas industrija saka, ka nav iespējams mums vairs sev pabarot ar bioloģiskajām metodēm, bez agroķīmijas, taču tās viss ir muļķības. Ja mēs 20% vairs nesūtam uz Ķīnu, varbūt nedaudz samazinām pārtikas atkritumus, tad mēs varam sev mierīgi pabarot ar bioloģiskajām metodēm. And then my point on all this is that the reason why organic food production don't grow faster is simply there's an unfair competition going on. Un tas iemesls, kāpēc bioloģiskās platības nepieaug pietiekoši strauji, ir tas, ka ir negodīga konkurence. If we take what we call conventional farming now, there's a big unpaid bill to pay later on to clean up again after. Un, ja mēs skatāmies uz konvencionālo lauksaimniecību, tad rēķins par vides satīrīšanu pienāks tikai kaut kad nākotnē. Tās būs reāls izmaksas.
How big is very hard to capitalize, even to calculate, but I think everybody who's doing organic farming know it takes at least 8 years to clean up after a conventional way of doing farming before you are back on a level where you can talk about normal production. Jā, un, protams, ir grūti šobrīd aprēķināt, cik tas izmaksās, bet mēs varam runāt vismaz par 8 gadiem, kas ir nepieciešami, lai platības pēc konvencionālās lauksaimniecības atgrieztos tādā ražības līmenī, kā tas bija iepriekš. So my point is that the politicians, they have to find a way how to level competition. If so-called conventional food cost what it really costs, it would probably be at a level with organic food that's normally 20-30% more expensive than conventional. And what would the consumers choose? Tātad politiķiem ir jāizdomā veids, kā izlīdzināt šo te konkurētspēju, un ja konvencionālie produkti maksās tikpat, cik bioloģiskie 20-30% dārgāk kā tagad, tad ir skaidrs, ko izvēlēsies patērētājs. I think they would choose the healthy food. I'm absolutely sure about that, and I'm also absolutely sure that from spending 10% in average to go to 12% wouldn't harm and ruin people's life. So it's more a political decision about how to solve this. I think the solution is very, very easy. If there's a bit whip making conventional food more expensive, I'm sure a lot of farmers, they would automatically go to organic food where they, let's say, consumption would grow rapidly, because farmers, they are not bad people. That's for sure. Bad people, they don't spend their life working with nature, with animals, with growing things for the benefit of everybody, but they are motivated by things like everybody else, and that's a lot of times financial motivation. Jā, un ir skaidrs, ko tad patērētāji izvēlēsies, ja būs pieejama šī te veselīgā pārtika. Un viena lieta ir skaidrs, ka zemnieki nav slikti cilvēki nestrādā ar dabas daudzveidību, ar dabu, ar dzīvniekiem, taču politiķiem ir jāatrod šīs te veids, kā pacelt konvencionālo produktu cenas, lai arī zemnieki izvēlētos saimnieku bioloģiski. Time is gone, I know. Thank you for being very, very patient with listening to me. But I think I got my message out, and what I told is why I decided to spend my time on trying to repair the food chain and try to influence people who have bigger decision power than me. Jā, liels paldies par klausīšanos. Es ceru, ka man izdevās pateikt to, ko es gribēju, un es turpināšu mēģināt mainīt šo pārtikas ķēdi un pie tā darbotos. Paldies. Thank you, Mr. President. Vai kāda